смачненько. Ага. Ой, доброго ранку, дівчинки і хлопчики. Привітання, сябри. Салют усім глядачам, добра ранка. А ми вже поснідали. Так, оладками со сметаной. Было так смачно, что мы нават талерки повылизывали. Лесик, не кажи за усіх, тільки ви з Касей. Ну так, зато я тепер яны такие чистые, что их и мыть не треба. Ну не, мыть доведется. Гэта яны толькі на выгляд чистые, а микробы на их як поселятся и як нападут. Ой-ой-ой. Не треба. А хто посуд мыть буде? А давайте полічимся. Давайте. Я якраз цікавую лічилку ведаю. Тады починай. Слон по небе пролетел и на плот древляный сел, попросил воды попить и сказал, кому водить. Летаючий слон. Кася, чого смієшся? Тобі посуд мить. Я його зараз зберу, допомогу тобі донести. Ой, Что с тобой? мне что, живот скрутило. Так, подста. Ой, Касечка, може ти об'їлася? я ведаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Ага, зато и я ведаю Касины приемчики. Выдумляє. Ой. Лесик, може їй справді дренна, а ти? Касенька, ти посяді. Ага, дякую. А як же посуд? Ой-ой-ой-ой. А ми з Лесиком наново полічимося. Слон по небе пролетел и на плот древляный сел, попросил воды попить и сказал, кому водить. Лесик, теперь на тебе трапило. Вось, бери посуд, неси. Ой, ой, ух. Что такое? Ой-ой-ой-ой. У меня живот скрутило. Ой. У нас что, эпидемия? За мной полтораешь. Ой. Не тобі ж одной придумлять. Ой, ой-ой-ой-ой. Ай. Ну, вы тогда тут посидите, а я хутко кубочки помыю и вам леков принесу. Добре. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ну, хватит уже прикидываться. Мне так соромно, что мы Аню несправедливо разыграли. А чому ж ти тоді не пішов сам посуд мить? Залянота, як і ти. Ой, по правді, мені соромно. Як ви лічите, сябри? Треба виправлятися. Чуєш? Треба. Тоді побігли, признаємося і допоможемо їй. І пробачення попросим. Так, а ви, дівчинки і хлопчики, такой мультик поглядите. Аня, чекай! Даруй нам, Аня! А ось цікаво, що знаходиться унутрі нашої землі. Справді, Лесик, ти випадково не ведаєш? Ха, питайтеся. Зовсім недавно я про це читав. Ну, так і нам розкажи. Думаю, наші глядачі так само хочуть ведати. Ну, добре, слухайте. Наша Земля має форму шара. Із космосу здається блакитною, бо більша її частка покрита океанами і морями. Это мы ведаем. Ты про то, что внутри расскажи. Коли уявить, что можно разрезать нашу планету и зазирнуть внутрь, то отрымается, что Земля складается из нескольких слоев. Як пирог? Амаль, только круглый. Во як цікаво. Земля, пирог. А какие слои? Самый верхний и самый тонкий – земная кора. Складается с глебы и нижних твердых гранитных и базальтовых пластов. И может досягать от 5 до 75 километров. Ого, і гэта самый тонкий слой? Так, бо под земной корой знаходится мантыя, и яе таўшчыня досягае амаль 3000 километров. Ого! Нічого собі. А як виглядає мантія? Ну, прикладно як лава, что вывяргаецца з вулканаў. Дык значыць, пад зямлёй заўсёды горача? Так, мантыя вельмі гарачая, але ёй не параўнацца з зямным ядром. Там яшчэ больш горача. Нават цяжка уявіць, амаль як на сонцы. Вось так оно. Ядро складаецца з вадкай і цвёрдай частак. Вучоныя лічаць, што яно металічнае.
расплаўлены метал звонку і цвёрды спрасаваны ціскам знутры. Вось такая шматслойная наша зямля. Як жа цікава! А мы ходзім па ёй і не ўяўляем, што ў нас пад нагамі. Дякую табе, Лесік, разумнік ты наш. Калі ласка. А мы табе за гэта цікавы мультик пакажам. Хочаш? Вядома, хачу. Глядзі, пачынаецца. А ў што далей будзем гуляць? А давайте у словы з падказкамі. Ну, калі па 3 падказках трэба адгадаць, каго ці што загадалі. Давайте. Цур я першы загадваю. Ну добра, пачынай. Гэта слова з 4 літар. Ага, зразумела. А якія падказкі? Першае. Гэта асяроддзе для рыбак. Значыць, там рыбкі плаваюць. О, можа акварыум. Ды не, які акварыум, 4 літары. Так, не падыходзіць. Лесік, давай другую падказку. Добра. Тут много воды. Ага, а дзе яе многа? У рацэ. Рака, 4 літары, супадае. Дык будзем адказваць? Ды не, давай лепш трэцюю падказку паслухаем. Сапраўды, спяшацца не трэба. Лесік, што яшчэ? І апошняя падказка. Вода ў ім салёная. Але ў рэках яна прэсная. Значыць, не рака. А што тады? А дзе рыбкі плаваюць? Вады много, і яна салёная. О, чуеш, гледачы падказваюць. Насамрэч, усё сыходзіцца. Лесік, у нас ёсць адказ. Гэта Мора! І гэта правільна. Ура! Мы адгадалі. А я таксама хачу слова загадаць. Калі ласка, цяпер мы з Касяй будзем адгадваць. Колькі літар? 5. Сябры, вы таксама думаеце? Першая падказка. Яно з'яўляецца на небе. Ну, шмат чаго там з'яўляецца. І аблокі, і сонца. Так, пакуль не зразумела. Тады другая падказка. Часам за аблокамі яго не відаць. Ага, тут ужо застаюцца 3 варыянты. Сонца, месяц і зоркі. І ўсе з 5 літар. Усе падыходзяць. Без трэцяй падказкі нам не адгадаць. Аня. А вось яна. Ён то маленькі, як сярпок, а то вялікі, як талерка. Дык гэта ж... Сябры, давайте разам з намі. 3-4 месяц. Правильно. Мы зноў адгадалі. Кася, а цяпер твоя чарга загадваць. Але я яшчэ не прыдумала. Ну нічога, калі прыдумаеш, загадаеш. Добра. Дзяўчынкі і хлопчыкі, і вы можаце з сябрамі гуляць у такую гульню. Паспрабуйце, гэта цікава. А зараз у нас на чарзе што? Што? Мультфільм! Глядзім. Ага. Гэта не падыходзіць. А можа так? У яго вялікі нос. Кася, ты што робіш? Ды вось прыдумваю для вас падказкі. Я ж абяцала, памятаеце? Памятаем. Ну як поспехі? Я яшчэ ў працэсе. Набярыцеся цярпення. Кася, спыніся пакуль. Давай пазней. Чаму гэта? Бо трэба з гледачамі развітвацца. Так, добраранак падышоў да завяршэння. Ну добра. Развітаемся, а потым я вам такую загадачку загадаю. Цікава, цікава. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Хутка ўбачымся з вамі зранку У нашым добраранку. Бывайце, сябры. Значыць так, можа, у яго вялікія вушы? Ага. Не.